ndagusoje cyane kandi muhaye ikaze wo kunda gukurikirana ibiganiro byacu ku Muvuduko TV. Nawe niba utarakora subscribe ikora akanya ubundi ujye ubona ibiganiro ndetse n'inkuru zigezweho, ukurikirane isi aho igeze ndetse udacikanwe n'amakuru yose agezweho. Kora subscribe aka kanya ubwire n'abandi bose bakore subscribe. Dore uburyo wakesitara installation y'abantu wese wica bitagusabye kujya kubyiga mu mashuri. Ibi bikoresho turi gukoresha harimo urutsinga wire, hakazamo socket outlet, hakazamo lampo, hakazamo lamp holder, hakazamo na switch. Hanyuma urabona lamp holder connection ni ugufata urutsinga rwawe rwa netire ukarufungamo, ugafata na faze ukayifungamo, ukarufunga neza ku buryo ubona ko bikomeye. Ukahita ufata socket outlet connection nayo urabibona, ugafata urutsinga rwa faze ukarufunga muri socket outlet, ukahita ufata na netire ukayifunga muri socket outlet. Urabona nabyo biratunganye. Ukahita ufata switch connection, ugafata urutsinga rwa faze ukarukonekta muri switch, ugafata na netire ukayikonekta muri switch. Ngira ngo urabibona byose ubu biratunganye. Hakaba hasigaye guhuza insinga zacu. Turafata lamp holder tuyishyira muri junction box. Murabona ni insinga ebyiri, faze na netire. Tuhite dufata na switch tuze nayo tuyishyire muri lamp holder hahandi turi buze guteranyiriza insinga. Tuhite dufata na socket outlet nayo tuze tuyishyire muri lamp holder hamwe hari buze guhurira insinga. N'ubundi umwanya umwe usigaye udaciyemo urutsinga uraza kuzamo urutsinga rwa faze na netire ruzanye umuriro. Hano turahita dufata faze, urutsinga rw'umutuku rwo muri socket outlet turuhuze n'urutsinga rw'umutuku rwo muri switch. Dufate urutsinga rw'ubururu ruvuye muri switch turuhuze n'urutsinga rw'umutuku ruvuye muri lamp holder. Urabona turi kubifunga, ubifunge ubone ko bikomeye neza kugira ngo bitazateza akavuyo muri junction box. Hanyuma tuhita dufata urutsinga rwacu rw'ubururu rwavuye muri socket outlet turuhuze n'urutsinga rwacu rw'ubururu rwavuye muri lamp holder, nabyo ubifunge neza kugira ngo bitazateza akajagari muri junction box. Hanyuma urabona ko zose wazihuje. Uhite winjiza izindi nsinga ebyiri, urw'umutuku n'ubururu. Umutuku ni faze n'uruzanya umuriro, ubururu ni netire isanzwe yo nta muriro uba urimo. Uhita ufata rwa rutsinga rw'umutuku uruhuze na za zindi z'umutuku urwavuye muri socket outlet n'urwavuye muri switch. Ubihuze neza, rwa rutsinga rundi ruje narwo rw'ubururu ruzanye n'uruzanya umuriro. Ufate rwa rutsinga rwawe rw'ubururu rwavuye muri lamp holder, ufate n'urundi rw'ubururu rwavuye muri socket outlet, ubihuze neza, ufunge ku buryo bitateza siliko imbere muri junction box. Uhafunge witonze. Urabona ubu byose wamaze gukora installation yawe. Uhite ufata itara ubanza ugitegezeyo ko nta kibazo rifite, urifungemo neza, urifunge ku buryo wumva ko rifashe neza. Urabona nucana itara riraka, urabona ko riri kwaka. Hanyuma ufate charge urebe niba socket outlet n'umuriro uri kujyamo. Ufate telefoni urebe niba iri gucaginga. Nk'uko ubibona urabona ko telefoni yacu iri gucaginga, installation yacu yagenze neza. Ibuka gukora subscribe cyangwa ukore na like hano ku Muvuduko TV kugira ngo ujye ubona izindi video nyinshi zitandukanye Umuvuduko TV waguteguriye.